bisan kinsa mga tao ang makadungog sa iyang tingog, makalingi gayod kaniya. Siya si Jessica Villarubin, lumad nga taga San Fernando, Cebu, kinsa nakadaog sa The Clash Season 3. Sukad sa iyang pagkadaog, ubay-ubay na ka mga proyektong iyang naangkon hangtod nga siya nagbalampuson. Busa karong buntaga, ato siyang himamaton ug gangopon dinhilang sa GMA Regional TV Live. Maupay nga aga, Jessica, ug welcome back din sa GMA Regional TV Live. Kumusta? Cecil, okay ra jud ang buntag dere, malipayon. Jessica, sunod-sunod ang imuhang mga blessings ha. Since the day that you won as champion sa The Clash Season 3, how grateful are you sa GMA Network? Super grateful gyud sa tanan opportunities na experience nako sa akong life. Naka-travel ko, naka-perform, nagka-single, duet with a lot of singers and artists. And aside from performing, may lain ka pa ba nga gusto nimong i-try sa show business, Jessica? Siguro gusto sad na ko i-try mag-theater. And also acting, pwede. Basin. Kung ready na ako. Sa natad sa acting, kinsa man ang gusto nimong makatrabaho, Jessica? Si Marian o si Hannah, mag-artista na lang po sila. Or queendom ba? Or musical ba? How about leading man? Kinsa usab ang gusto nimo nga ma-leading man? Miguel Tan Felix. O karon, Jessica, nga anaa ka sa Tacloban City for a GMA Regional TV event in celebration sa Sangyaw Festival 2023. Kumusta ang pagdawat kanimo diha sa Tacloban? As in, super overwhelming and grabe ka. Ako nagtuo nga grabe ka init ilang pag welcome na ako dere and nag-enjoy jud ko last night. Nagsayaw mi and I'm very happy to see all the Taclobanons nga gikan pa sa Lagyo nga ni uli lang gyud for this event. Can you share with us kumusta ang crowd nga naa sa Balik Tacloban Night 2023? Grabe sila ka-energetic. Kaya for sure, na-miss siguro nila ilang ang Tacloban. So, opening pa lang, murag nag-chagit na sila. And of course, di na mo palabyon, kini nga kabuntagon kung wala kay usa ka short sample para usab brighten up ang mga morning sa atong mga kapuso. A moment like this, some people wait a lifetime. For a moment like this, some people search forever for the one special kiss. So I can't believe it's happening to me. Some people wait a lifetime for a moment like this. And with that, Jessica, please invite all our kapuso na suportahan ka sa tanan nimong mga upcoming projects. Mga kapuso, I'm inviting you all to watch All Out Sundays every Sunday na. And of course, please do follow me on all my social media accounts. Jessica Villarubin. Daghang kayong salamat! Daghang salamat usab kanimo, Jessica. Thank you so much.